बाक्सा जिल्लानि खालफानि बाजाराव 574थि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय हाबाफारि लानाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खालफानि बाजाराव नामघरनि सिथ्लायाव गवर्धना मौजा खालफानि शंकर संघनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय लानानै 6 आरो 7 अक्ट'बरसिम महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि 574थि जोनोम सान फालिथाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों 40 सरबक विधानसभा समष्टिनि एमएलए मनोरन्जन तालुकदार बिथाङा। लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। ইয়াতে আজি আমি সকলো ধৰ্মৰ সকলো ভাষা সাংস্কৃতিৰ মানুহ একেলগে সমবেত হোৱা দেখিছোঁ গুৰুজনাৰ এই আৱিৰ্ভাৱ তিথিত। ইয়াতকৈ আৰু আনন্দৰ কথা, ইয়াতকৈ আৰু বাঞ্ছনীয় কথা থাকিব নোৱাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত সংগ্ৰাম, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৰোচনাত পৰি পেলাই আমি কেতিয়াবা পৰস্পৰৰ মাজত বিৰোধ সৃষ্টি কৰিছোঁ। কিন্তু গুৰুজনাই যি দীক্ষা দি গৈছিল আমাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, সেই দীক্ষা আছিল বৰ অসম গঢ়ি তোলাৰ দীক্ষা। এই অসমখন আছিল সকলো মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ এটা স্বাচ্ছন্দ্য জায়গা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ জায়গা চেষ্টা, আৰু সেই চেষ্টা গুৰুজনাই আজি 15 শতিকাতে কৰিছিল। তাৰ আজি ফলটো আমি পাইছোঁ। আমি আজিও একেলগে মানুহ থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ, একেলগে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এইটোৱে হৈছে গুৰুজনাৰ শিক্ষা। সেই গুৰুজনাৰ শিক্ষাকে আমি সৰগত কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে আজি যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিস্থিতিটোকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। মানুহৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি, মিলাপ্ৰীতি, এই মিলাপ্ৰীতিটোকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আমাৰ আৰ্থিক সমস্যা থাকিব, দৈন্যতা থাকিব, দুখ কষ্ট থাকে মানুহৰ জীৱনত, এইবিলাক থাকিব। কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হৈছে আমি একেলগে বাট বুলিবলৈ লাগিব। একেলগে বাট বোলাৰ যিটো পথ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক দি গৈছিল 15 শতিকাতে, সেই পথেই আমাৰ পথ। আমি তেনেধৰণে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।